Mātou whaaftailo mātou atua le tai au, mātou wha manuina lau fio le li e, o mātou iai whaatasi le atua malo atunu i le whaawawina foi o le au au nanga i le ne yaso. Mātou whaaftai tele le li e au auna sa autowa mai foi le li le tai au wa le tala ingama le misiona. Mātou whaaftai lau fio ono lau whamalolonga e maise. Lau mea lofa le ola le li e mo i mātou. O mātou toi maua le li fo i tai au. Fau whaaftai i le mafuta mai o sio mātou atunu pele o Samoa. Whamanuia le li le whianga iai. Sio mātou atunu o iso o se tiute ma so se whaiva. O loo wa wala wina ai la tau tamale li aso. Tō mau ia te oele tō le vi inga nei masou mai o atu le whawawau lava. Amene, maamene, maamene. E whatalo whatu sa mola tino pele nei fo i tai au fau, ma loa fua e lau maua le alofa sili ese o tātou tāpau sili lang. Ia whawtai le li, leo o tātou FAASOA polia mai fo i le nei aso, ia o le o ngā totonga le mua le nei fo i vai aso tātou iai. Ia o le aso lona ono, o le nei masina lona lima, o le nei fo i tausanga lua whelo sumu le ono, leo tātou savalia. Ia e le lava se poto e le ise ata mai. Ia e mawhai o na momoli manuia mai lo tātou bola, ai maise o lo tau soifua. I le nei fo i tai au, po le nei fo i aso fau popo i lo tau bola. Vi ia le alofa ma le anga le leo le tua e mo le atu whaftai tele, i au na le tua na lātou a mataina fo i le au nanga le nei tai au, ia pe i ona iail tātou tuto lima le afi, le sunga le whawhenga inga ia fiu, e mai se fo i o le tātou polokalame, o le whi au o le sātauro, pe ona iail le tina ia anatomia, ia mai se fo i le tātou polokalame o le maluta au whalenganga i pe i ona lufilufina, e le sunga i le whaia aonga ia ulale na whaito ulale whamalo atu le sa ili whamalo atu foi mo le upfolfola le tua le nei tai au ia tom tawina i foi le tātou savalinga e maisa le tātou fo launga le whatua tua whamanuia tele le tua i sio tātou ainga leua se e mai foi le tātou misiona ma le tātou talainga ia o se FAASOA mo oe au talia i fo il tātou tau singa ni o uli pe ona ia il tātou ai maino e mauleala tapenaina e le songa le whawhengainga ia fiu ia whamanuia tele le tua i lo whafonga mai ia wale upo le tua le whawawina o le tātou FAASOA e pe on tātou ia i le aso nafi i le tātou taupuna e tolu alo whaipo sulma lua ngai sulma le wha le asa nga ia tua il tātou FAASOA ma le tātou polokalame ia ina ia tātou tausisi le valawina mai le atua ina ia tātou onosai ina ia tātou loto te tele awani o tātou whaweivai o tātou whaiva ia wa uma na valawina i tātou e le atua le toi fo i lai tua se whamtalanga le tai au wa le ua uma no tātou FAASOA i le aso na nafi. Ina ia tātou tau sisi pea i le mea na maua i tātou i kiriso pe o la paulo. E le peisia i ua o maua nei po ua o ato o toa o na le lei. Ai au te tau sisi atu pea pe mawhai ona o maua o le mea na maua iau. E Yesu kiriso e whape nā le tātou savalinga e maiso le soifuanga o lo tātou ola mautou soifua ai e iai lava le taimi ma le aso wa umona tu matamanga e le atua i lea tangata ma lea tangata ma lea tangata o le aso ma le taimi wa ato whaina e le atua e a matalia ai lau savalinga ma tu ina atu lo wola ma lau tangata o lau soifuanga i le atua e peila o le soifuanga o le apostolo na ia whaamanatu atua i le kalesia ina ia awani o tātou manatu o tātou maua pe o upo al tuspa ia
Mai tala le tangata o le tua i le kalesia. O te le manatu o maua, a o le me tasi o te whaia, o te whaangalo ngalo i meo o tuanai. Ma o te mo e puna wai i meo o lumanai. Ma tātou tau sisi atu pea i le whailonga, ia maua i le taui na wala awina i tātou mailunga, e le atua i ake riso, Yesu i ieleli. O le FAASOA la bo tātou le tai au, ua whaautuina whaapea, ua whaalea ngā ina mea uma i le ata mai o ke riso. Ua whaalea ngā ina mea uma i le ata mai o ke riso. E peion tātou FAASOA, o i tātou uma e iai o tātou wanga waa, e iai o tātou mea lofa mata leni wa anga le lei ma iai le atua ia tei tātou. Ai awani o tātou manatu o tātou maua, ai a tātou tau sisi atu pea i le wala awina mai le atua, ina i o tātou maua le taui mailunga, i le na wha mea lo whaina i tātou, i le na au maia le tālengi a te i tātou, i le na filifilia i tātou, e whaima whanaua le atua. Amene, me la upua le tuspa ia i le whaalai au o le tangata o le atua le kalesia. O i tātou umo e ua ato o toa o na le lei. Ia tātou manatu natu i le nei mea, i ia le li i whemele tala al tangata o le toa le kalesia Filipi, a whai fo i e ese so o tau manatu i se isi mea, e wha lia mai e le toa le lava mea iate o tau, mi ia le li, a o le mea o tātou iai nei, ia tātou sava vali male whaatatau, i mata upua ke riso Yesu, ma ia tātou manatu natu i lea lava mea ma le loto whawhitai. Ioi, o le whamaoni le nao le upua le tua na apuapuai, ma whamanatu e le tangata o le tua i le kalesia. Ina ia tātou wola i le loto maua lalo, o a mea o tātou maua, o le ase wala aua le tua o wala awina ai lau soifua, whaonga ina ai lau ainga o lau whanau, pi ia leli. O i tātou uma, o e wa ato o toa ona lele, a ia tātou manatu natu pea i le wala aua le tua ia te i tātou, ina ne i aua ne i whaoa le whinangano le tua, e ala i le vi inga mai tangata. Nele fe metala tangata o le tua le kalesia. A whai fo i e ese so o tau manatu i se isi mea. O te toi wha manatu atu ia te o tau e wha lia mai lava i le tua. Lea lava mea ia te o tau o lona lea finangalu. Ameni. Leo o tātou sapa i tali i ona manuia. Ia tātou sava vali ai ma le wha te tau i lea lava mtau. Ma ia tātou manatu natu ai lea lava mea. Amene, mi ia lea tua le tae au, ia e wha tā lofa atu, ma watu le whatu lima i tātou ainga e maise o le aupa ia ma leo whatu atua fo i whaion tātou whailoa i ma whatapai fo i lungo peaunga ngalo le ea. Ia whawhelo i atu suafa o Yesu Keriso, fatua ia Florence, sunga le whawhengainga ia nanai, whawtai, te nao le ainga ia Sarah, whawtai le mafuta mai, ia le usa au auna ia New Chapter, whamanuia tele le tua, J. Jimmy Brown Williamu, God bless. Excuse me. Ia mese fo'i le tofine ia valasi, ia le ua mafuta mai. Ole whamanatu mo tātou a tātou te le se e atu le tātou ai mainu e mamau le ala tāle tula e sifurma lua i Samoa o le ata mai o ke riso o whaalea o ngā ina ai mea uma. Whai meila ia o le whaala e au o le apostolo i le kalesia. I au tau whaa o ao whaatasi mao, i au tau wa ai fo'i e o sava vali ma le whaatatau. Amen. E wha apeo i mātou
o apostolo pa ia ma le au profeta pa ia o na matou faa o atu iate o tou vi ia le li o le ale winga o le faa malosi ale apostolo awane ingalo iate o tou le au pa ia ma le au faa tuatua o lo tatou sava vali faa tasi ma tangata o le larolangi vi ia le li peio la paulo a wao lo sava vali o tou faa pei a wao lo sava vali o tou faa tasi maisi e to tele amen e peio no o fai atu so o iate o tou a leo o tou fai atu ngei fo i malitangi amen vi ia le li a wao fai mo la tou fili le sa tauro ke viso vi ia le li mana tua o le tangata fo i leo le e Peru o sa e Peru le fe mai tala tama loa wao le sa tauro ke viso lea o le malaya lea yeo vale lea a o le mana o le tua ya te ila to uma ua faa tua i lea tua amen ma leo tala tama loa i au tau faa o hao faa tasi mai ya te au i au tau va ai fo i eo sava vali faa peo na matou faa o atu ya te au tau a wao lo sava vali faa tasi au tau maise to tele e peo na o tau tala tua ya te au tau ameni vi ia leli awane i malaya i tātou awane i whano i tātou vi ia leli o lo soifua mo lo uola o le mea lofa le atua mo i tātou ina ia whai oe whai au ma tātou ma mea lofa i e o wha pau i e le tali tonu amene mi ia le atua me leo tala tamalo a wawa la tau whai mo i la tau ua whai la tau ma fili o le sa tauro ke riso o le malaya o la tau i unga lea vi ia leri a ua whai fo i le manava o la tau atua lea vi ia leri ia le o mea nei taimi o lo tupu pea o lo tupu pea o lo tupu pea pe ia le aini whai ngā aini mea sa moa e le ato atoa ma mana ia se mea a vi ia leri mo o ai to tonu o le lotu o le atua pe ia le ise mea ai ua le au ngā se whamoi moi amen ale fe mele tala ale upo le atua po le whamanato ale upo le atua moi tātou e o tau wha o a o yala a Yesu ke riso o lo tau sava vali whaatasi maisi e to tele wa la tau whai mo la tau le fili le sa tauro ke riso o le malaya o lo la tau i unga lea o le manava o lo la tau atua lea o le mea la tau te vivi ai o le mea e masiasi ai e loto i la tau i mea ale lalo langi amen vi ia le ai awalani ngalo ya te i tātou le whānaua le tua e le oso tātou no umoni le lalo langi nei vi ia le li family o le apoapoa i le tamano e le kalesia Filipi a wao lo tau no umoni wo le langi lea o lo whaatali mai ai tātou e le whaola o le li o Yesu ke riso na te liua o tātou nei tino waleanga ina ia whaia ia whaatatau i lo na tino matamufie e tusa ma le mana na te mawhaia ai o na whaato i laloina o mea lava ia te ia lava le tangata o Yesu ke riso ameni vi ia le atua ai o le mele e se le oli ai o le loto le tangata o le atua ma ia whaatai atu i le ekalesia e maisi o le aupa ia ma le whaatua tua ono lo lato wang le lei ma lo lato walo lofa i tangata o le atua e peila o upo le tamaloa na whaai o e lantusia mnatu
Ia o le tātou whai un tau poi whā I se taimi o le nei aso I le tātou mānai o le mānau vau ngā luenga. Ia e mai se fo'i o le tātou pokalame le aso atai au. Pi ia le aua whai upo le tamanoa. O le kalesia o te alofa ma o nau iai. O lo fia ma lo pale le au pele, le au uso. Me leo tala tamaloa. Ia whaapea o no tautu mau. O tau I le ali. Amene. Ia iai leanga le leo le tua ia te oi lau whaafonga mai sa moa le tunu pele. Ua whaalea o ngā ina mea umai le ata mai o ke riso. Hallelujah. Ia tātou wha o ao yala o Yesu ke riso. Tātou te maua ai le manuia. Awani ngalo, o lo tātou sawa vali wha apei o ise to tele. Ua whai la tau, mo la tau fili le sa tauro ke riso, o manawa o la tau watua lea, o le malaya o la tau I unga lea. Ia tātou wha maoni, le wala aua le tua o wala uina ai tātou. Amene. Ia o sina FAASOA nā mo tātou nei tai au, mo le toil whaatai tele lava I sio tātou ainga mafuta mai lunga o penga te whailangi. Ia whaamanuia tele le tua I whaawina o tātou au nanga, ai maino e mamao le ala. Tāpena ina e lana au na sunga le whaafenga inga ia fiu, ia iai leanga le leo le tua sio tātou ainga ono o Yesu. Amene ma amene ma amene. To God be the glory forever and ever. Amen and amen.